ljudi, danas ćemo igrati Skywars 2-1, kreće. Imamo pokupimo u sinja metalni mač. Ovo drvo pokupimo. I samo da najavim ono preživljavanje, neću više igrati. Govorio sam se igraću sa Mohamedom, to posjetite njegov kanal. Samo da je nema ništa. Znači nemamo više često. Sam da se obučem i da se bliđam. Samo da ovdje prebacim mač. Ovdje ću grudve, drvo, kramp. Idem iskupljati ovo drvo pa da uzet ćemo. Koji je ovo lad? Ne mogu pokupiti ovo. Dok skupim ovo pa da se vriđam kod nekog frajera pa da ga koknem. Da vidimo će li on meni doći. Ova neka, ne znam, ova je nova. Tamo lik i ono tamo. Znači, 1, 2, 3, 4 nas je ostalo još. Evo neki već piše hoće u tim. Znači već sam nadrljio. Mislim da mi je dosta ovih, da im koliko ih imam, 10 dovoljno. Sam da vidim gdje su da se bliđam. Pa da ja ne padnem. Tako. Idem ovamo. Da ja ne trošim ovo. Onda skočim. O, koji sam zalagalo je. A šta ima? Smo pokupili ove česte. Ovo je napet. Ovo ubijen. Samo ova će me ubiti. Da ubijem ovog. Kako da te ruke. Pobjeda! Ja sam pobjedio. Mislim da jesam. Pa pobjedio sam, šta je sad? Pa je na tamo lik. Moram požurit. Onaj se ni ne miči. Moram požurit da ga ubijem. Aj postav. Vid lag. Lagujem sad pred ga. Ne.
izvinite ljudi, ali eto, nismo uspjeli. Sad ćemo krenuti. Sad ćemo početi za 15 sekundi. Gdje imamo da se ljudi, evo ga, joj, dobro, dobio sam luk i strelu. Plače. Joj, šta ću sad uzeti? Kamen, sjekirovu mač, uzet ću mač. Samo da se obučem lijepo. Ovo stavim tu, ovo tu, tu i tu. Mogu mat. Komada metala. Već mi je neko došao tu. Evo ga. Ga skinem. Aj, za malo. Neću to trošiti strijele. Pa nisam. O, ko? Hajme sad pogodi ako možeš. Ko me sad? Pa on me ga. Pa kako mi pogodi? Samo da pokupim na zemlji. Da se bližem. Sad ću ja fino se. Hej. Znači nije dobro. Ova kida sve redom. A kome sad? Sad me neko već. Malo lagu. Udjel podum da se okrenem i sve. Ne. I dva ova metala. Sad ću ja se bliđat kod neko. Naprimjer, koji lak. Znači, postavio sam onaj metalni blok. Eto, skine. Malo laguje, ali ovo je lak. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog. Pa vidimo se u sljedećem.